mo tini horab lai na ang khamun yama phaikia Facebook live tam nege sing nukha je roman script bagai sing kok brok no sinyan bagai je amsak san tong lai mani tini Tripura state government willingly sititei borok singna thangna bagai kaisa committee khaikia bongni copy sing mankha amala 27 তারিখ জুননো খাইজাক ফেবা তিনি পাবলিশিং খা অব যদি অ কমিটি ন যদি ফর্ম খাঙ্কাই অ কমিটি ন যদি চিনি কক বরকনি স্ক্রিপ্ট ন নাকি হাঙ্কাই অরসং কক বরক রোমান স্ক্রিপ্ট বাগে ডিমান্ড খায়াপুন সবু তামনে গয় जों नुखा कमिटी जे चेयरमैन डॉक्टर अतुल देब्रमा जे प्रब एमएलए दङो आफरनो ब कक बरक डेभलपमेंट कमिटी चेयरमैन जाक 2018 निफ्राय 2023 जरा मुंगसाफन खायावै ब देवनागरिनो प्रेस हारवैसिन कक बरक स्क्रिप्ट नि जे इशु न ब आबनो डायलेमा खायै आबनो पेंडिंग खायै आमाइकि टाइम किलिंग खायै ताबुक जे स्टेट गवर्नमेंट बरक चिनि प्रेस हार मुभमेंट जे चिनि बरक कबामा ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स प्लस NGOs rok je political party rok je movement khaimen hulo borok just public ni nos thanda khanya bagai peace khanya bagai borok committee khayu nei officially record ni bagai borok mo khaichu o committee o black hai one shot tai tongo narok saimanai rok narok amon bagai black thinking khaji special ani angoro message nasini MLA MDC te joto leaders kotorok te joto NGOs ne lead khai tangai rok te kok borok roman script na hamjanai rok narok o committee na cheng rehenta wansumni obongkha te nang jesmon demand khaji te roman script maya o committee ni convenor bo jibbono phono bo roman script ria febaro sia nini 99.9% puno to puno bo kok borok script no roman script favor sai tam ke bo 1% no bo botong 1% je roman script nayan thani confidence je borok naya bo bai ke roman script favor report rimanai abuni bagai mo kok borok roman script bagai